ما بکرد کرمانجیش 2018 وره حتی نوکه جراوش افرینی و نافچندیش روجاوی کردستان کتینه دست گروپن چک داره هزین ترکیه داروش پروژه خرابتر حتی گشته و راده ایدی به قدر کردن ملک و مال کرداجی به تفکراندن برای زهیر علی اندامه کمبونا جواکا سویل یا افرینش دیلو کدید گلم داوه زیادتر بحثای مجاری بکیم برای زهیر افدامی باش طیبتی جاز بحثای پلانه بکیم کیل پش و پلانه هیو پیتوی اجبوی دخواست کردن موافق خو کرد چه بکن چی که اگر خوب پیشاندان بد خوب پیشاندان جالی یاسایی و موافقه بس اوه موافقه یانجی یعنی ظلم کل کرداتی تکرن سپاس جوارا ساعتا و خوش تشتی از بیجم یعنی روشا روجانه جیانا روجانه هر کسی زحمت يعني در سوريا كشي ده چل عفرینه چل عزازه چل باجار سوريا دنکشتی چل روجالات چل باکور چل باشور سوريا ده اف عين وقت جي يعني اف كسن جو اداره دكن و باري خو تمامي رانابن جوي راحت كرنا جيانا روجانا يا خلكي اما تي خواستن يعني بك اف مثلا تبدا يعني دي خويا كرم بيش انه هنك شاش هنك سيستمك الشاش تي اجوتن حرقه دي كده جيك مثلا دهره مع عفرينه ده مجالس شيبون اف مجالساش خلكي عفرينه اف جي برياره معارضه بموافقات تركيا بوجي وبدخازه خلكي هرم عفرينه تمام انه اف مجلس شبابن وش خلقه اف بريار يعني از نرنا مدى وين نايقه ورتن وبمينه بلكي هناك شوفيني انا هناك عنصريات انا واقول حرجي مثلا تشتغل في رنجيد وخازن يعني تكن شخوره كار وسر بكن لا نرنا مدى مثلا نار سنه جبرقو كسن يعني دروشه جيانا خلقه دجي دفكرن وخازن باش بكن او جهه يعني الحرجي اكيد تمام ايه دو مثلا كهرباء يعني جاكي جي زحمتيه بكشاندنه يعني ام خلقت بود انه باي كيلو وات الكتريكي العفرينه بهتري تركيا يعني بلكي قاندي دقات اف مثلا دبيت تشتي تاد مهم ده دبي يعني يرو في مثلا بشرنجي ورا شهر سركرن يعني دي خويا كرنو هرم عفرينه وقت مجلسك لغاقار جرب افا ببي جقص بلديات انا اف مجلس الخوجه يعني جي جوان ببي لغاقار اونا برياره ابوري برياره خدمتي برياره تندرستي برياره پرورديه جيل جمع ومجلس به او بداوره جبرقونها حر مجلس بسر بخواه بتانا خواه بعين وقت جي درنگ سيستم ادارات مشاكل بس برزير از بحثا بيلان يمكن بيلان يعني الصفري حتى الصديب تماما دجي هبونا كرديه في جاري عربتين عربي تبتاتين بجي كرين كو اوجي خلقي سوريا نا بس باش جاره مثلا وكيم خوجت بجن كرد وعرب ندوج من تيك النووي ولاتيان جهر جاي كدي بس بجاري هين هسبيت كن ريكفتنا كا بس اگر در فتي بدي ريكفتنا كات بين تركيا وسوريا ده بجبوي كرنا في كاري چنكيت اصل ده تركيا دا غير كريا نوكا سوري تنوري عربين طيبتي جبناتين بجي كرن كتكهنات ام نظام بدني تشيب بلانا ام سر روجانا دندكنم تشتم دبينن بريفيتشان روجا خلق العرب اللي عفرينه وام خو بشاندان تشكرن قلتن ام ناخذن فرتوتين ببن ام دخازن فقرن اخ اخو ام دخازن فقرن قلت خو بجرا ام نرينا برانيه خلقيه من قلتي والله هنك كسنه اجندات دمشين انه كيزن ايديولوجي تشتفرنجي او مساله دنا نرينا خلقيه تمامي براني او جي يعني دان خويا كرن او نايرو باندكن جبوي دار خستنا هيزن تشكدار جناف جي ان سيفيل جوندا وباجار بيشتكي ابجي خستك خلك ما بو جروجا بيشيدا وحتى يرو اب ويرنج تشيبونه دفار روجا داويدا دو بيرو بريفي اگر نرس باش از گل خوفنا تما خلکی دوید وگر نوا نافچه خو تمام بس بوچی داخواست کن بوچی نوگران ملک مالتونا ندی فیاسه على اساس دفیا با حساب ملک مالتونا بنه وگران بس اف عربت بشن بلا اوجینه نه وگران عرب الدجیوانا یعنی خوبشنا دانات کن بوچ کرد تشتکی نکن كل منه وقو امجي وقو ام كرد عفرينه ناب رزنقه خدر كاتن چون جيندن هناك قسمه برجوانجي او كاسن سيفيل او جي نبرز بنا خواتنا ل
واجه اوجد خازن هرن سر ملك خوا يعني اورتا دندر مدى اورتا شر جلان تنايا ايرو ام قشتك يعني شر ستمكاريه دكن شر نجات پرستيه دكن شر شوفينيت دكن اب شر جلان بردن هفته نامده پرتشکی خطر اگر هنک و مثلا جرا پروپاگاندا چه بکن او جرا درخین سر راگهاندنجی تمام اجمالا پر حتی ایرو امجی دخوازن گند خو بازار خود و آرامی بشن اف کسن پنابرگ و هاتنه نازحینه غوطه و حمسه ونا چاره سری جوان رجی بواره فکرن او جی فکرن هرن گند خو بازار خو و خواسته که پرانی خلکه جی ویرنکیه ایرو امو خلکه ما دیچی عفرینه ده تفواناجي الهمبر ماندنا هزن چقدار وسلاحنا وان بخا وان بري في دمك وقت موجود برناجي بيش خبشاندان شي كرن جبوي دار خصنا السلاح جبوي حرتشتي ام تف في كسنا ام بهدر متضامن انت في مثلا ده تبيقو حتى شارع سريع جو مساله سوريا رواري داين لا بلي ام في مساله شر جلان توج بكن ام ند مصلحتها ما كردا ده دفير رجالاتنا فين كش ده وتسوريا ده ودهرم عفرين ده بتايبتي هي بس صالة بفضل عشرين يك مسلك شوفين يك جرا دو قصة صالة ده دورتها مو خلق بحسي ولاتي السيفيل كده خازين وانا هنا بس از بحسي ويب كما ككون بنا جواكا سيفيليا عفرينيك وهينجيش درب عفرينيش بر وير راوشا خراب يا هي هينجيش مالت خود هاتي نداري خستن هين دي تشبكن ریکاویا چهارسری چیت گلوان هزا رینشتنک آخفتنک ده هبتیانجی هنده دنگی خوب بگیرن جواکا نف دولتی چونکی جواکا نف دولتی سر سوریه و روجاوای کردستان تایباتیشی جه توسا گلک بدنگه هنده چی بکن؟ که اجوارا بیجه منه ایرو ته خواستن ایرو چند خال هنه گرینگن ورن چه کرن جه یک در خستنه هزن چکدار جناب گندو باجارا گشی لفقريك جبوي بريار يعني جيك بريار اللي فقر ده هرم عفرين ده وري افاكرين شبابه حمو بلديا ما بفقر دايما يس السيه يعني نافيتشيه يعني بيلن مثلا خباطه مدني بشركي برانكي شرعي لحرب عندك لحرب باجارك بهرسلي يا جاره يعني بر بيست جماهير كخلق عفرينه وملات ما باندكن مجلس وطني ورا مكاتب خوفاكه وفي مساله يعني بب رولك خبريزه دهندر في مساله تف ائتلافه وتف معارضه ايرو مطلقا ام ناخذن ام تشربكن بقلن دور خورا عرب اوجي بانا برم برانيوان اوجي جباندورا شر سوريا دبويه تاثير بنا وقو امجي تاثير بنا عين وقت اجي هن كاسه ستمقار هن كاسه شوفين هن كاسه عنصري اوجد خازن تم قلام بردن هبدا تبعم الهمبر وين دركبن ام في مساله ارامي وباشتي ببن سري جبوي جيانكي باش خلقي خورا وملتن اموان بهبطوره دجين تمام رئيس زهير علي انضم يكون بنا جواكا سيفيليا عفرين جديلو كين قال مدابون بريوسكوبي جالك سبونس بوا سانتا خوش هربجي